Das Abenteuer geht spannend weiter hier bei Naruto Storm 3. In der letzten Folge haben wir zum Ende hin noch den Möchtegern Madara alias Tobi alias maskierter Mann alias ist mir doch scheißegal wer besiegt und ordentlich dabei abkassiert und nun geht die Geschichte weiter. Genau, abgeschlossen, alles geschafft und jetzt noch, kriegen noch ein paar Punkte, komm schon Rang S, ich will Rang S haben. Geil Mann, Rang S, wir sind einfach nur Imba. Und noch ein paar Punkte, 2900 und Legend auch noch ein paar Punkte, 2200, sehr schön. Ja, dass der im Wachzustand war, das war Hilfe, ja, war übel. Aber wir haben es geschafft. Der Ladevorgang, schafft er mich jetzt auch noch, oder wie sieht's aus? 72, es geht weiter, Gott sei Dank. Naるほど。お前の力、確かに侮れんな。サスケを返せ。お前がいくらサスケのことを吠えたとしても、奴はもう木の葉に戻ることはない。なんだと。サスケは真実を知った。真実を知った今、奴は光に目を向けはしない。こいつ、何を。そうだな。サスケのことを語るには、まずお前たちにイタチの真実を教えねばならない。イタチの真実だと。聞くがいい。木の葉にとって憎悪の対象でありながら、誰よりも木の葉を、そして弟を愛した男、内葉イタチの真実。雷影殿の呼びかけにより今ここに五影が集った。この場を預かる三船と申す。これより五影会談を始める。時間が惜しい。まずはわしがお前らを招集した理由を話す。わしがお前らを招集した理由、それはいい加減お前らの真偽を問うためだ。またいきなりじゃぜ、雷影。真偽とは大げさな物言いじゃな。白々しいこと言うな、土影。お前が一番怪しいんだぞ。なんじゃと。木の葉、岩、砂、霧、お前らの里の抜け人で構成されとるのが暁だ。しかもお前らの中には暁を利用してきた者がおることも調べがついておる。利用？利用とはどういうことだ。風影のくせに何も知らされてないのか。お前らはかつて暁を利用してきたのだぞ。今や大国は一様に安定してきた。軍拡から軍縮へと移行しとる。じゃがそれには当然リスクがつきまとう。突然戦争になったら誰が戦う。そのリスクを回避する一つの方法が戦闘傭兵集団暁だったということか。奴らは安い金で戦争を請け負い、その上最高の結果をもたらしてくれたもんじゃぜ。開き直るな、土影。どうなされた水影殿。ここまで来たので正直に言います。実は先代の4代目水影は何者かに操られていたのではないかという疑いがありました。それが暁の可能性もあった。だから霧隠れとしてはそれを公にするわけにはいかず。やはりお前のところもか。まったくどいつもこいつも。立場のことで言い争う前に一つ、この場にいる皆に伝えたいことがある。なんだ。暁のリーダーはおそらく内葉マダラだ。何？わしにもまだよくわからんが確かな情報だ。奴は死んだとばかり思っておったが、まさか本物の化け物だったとはの。中立国の立場から言わせていただこう。こうして五影が全員揃うこともめったにあることではない。どうであろう。
暁を処理するまでの間、世界初の五大隠れ里忍び連合軍を作ってみては。連合軍だと？良い案だ。今は非常事態に等しい協力こそが必要だ。わしも別に構わんぜ。だが問題は連合軍の権限を誰に託すかじゃが。あなた方だけでは揉め事になる。それゆえ拙者から提案させていただこう。人中力が木の葉の九尾だけとなった今、それをどう導くかが鍵となる。そしてそれぞれの性格、年齢、諸国への顔の利き方を含めて判断した結果、拙者としては火影に忍び連合軍の体験を任せてはいかがかと思う。なんだと？嘘だ。そんなのデタラメだ。そんな、まさか。嘘ではない。これこそ内杯たちの真実。奴はサスケのため、この葉のために死んだ。どういうことだ？それがもし真実だとして、それを知ったサスケはなぜこの葉に戻ってこない？サスケの師としてサスケの本心を分かっているつもりだろうが、とんだお門違いだ。本物だ。本物の復讐者だよ、彼は。なんでだってばよ。なんであいつが。どうしてこんなことになっちまう。どうして復讐に向かっちまう。仕方ないのさ。それが血塗られた内派の憎しみの運命。はるか昔、忍びの祖陸道仙人の時代から続く憎しみの呪いなのだからな。憎しみ、呪いだと。かつて陸道仙人には2人の子供がいた。共に修行し共に成長した2人だったが、彼らの平和に対する思想は2つに分かれた。兄は平和には力が必要だと悟り、弟は平和には愛が必要だと悟った。そして陸道仙人の後継者を選ぶ際、仙人は愛を求めた弟を指名したんだ。この決定に怒った兄は弟を憎み、争いを仕掛けた。時が経ち、血が薄れても2人の子孫は争い続けた。兄の子孫は後に内派と呼ばれ、弟の子孫は後に千手と呼ばれるようになる。千手、つまりは初代火影の一族か。そうだ。俺は初代火影である千手柱間と幾度も幾度も拳を合わせた。渦巻なると、お前の中にはあの千手の火の意志が宿っているのがわかる。千手と内派、火の意志と憎しみ、ナルトとサスケ。お前たち2人は運命に選ばれた次の2人になるだろう。サスケは内派の憎しみを全て背負い、その憎しみの呪いを世界へぶつけるつもりだ。最も強い武器であり、友であり、力である憎しみ。それがサスケの人道なのだ。お前はいずれサスケと戦うことになるだろう。いや、俺がお前にサスケをぶつける。長きにわたる因縁の戦い、内派の存在をサスケに証明させるためにな。サスケはお前のおもちゃじゃねえ。勝手なこと言ってんだ。くだらないその証明が目的なら、なぜ美獣を集める？お前の目的は一体何だ？何が望みなんだ？そうだな。強いて言うなら完全体になることか。どういうことだ？お前らに話してもあまり意味がない。もっと効果的な場で話す。
お前らとの会話楽しかったよ。じゃあな。先輩。Die Cutscenes sind einfach nur übel, hey. なぜだ。 Tja, warum? Eine gute Frage. Jetzt kann ich einfach mal wieder etwas sagen. Ja, wie gesagt, die Katzen sind ziemlich übel. Übel deswegen, weil sie ziemlich lang sind und aber auch sehr informativ und deswegen einfach nur pur würde ich mal sagen. Also das ist ein richtiger Wow- und Flash-Effekt. なぜこいつに忍び連合の体験を任す。 Tja, erklär's uns mal. こいつは忍びの闇の代名詞がつく男だぞ。これは中立の立場から冷静な判断で提案しているだけでござる。Vorurteilsfreie Meinung. Frau Mitsukage, kannst du bitte mal kurz deine Stellvertreter da reinholen und dem da was zeigen? Da wäre natürlich sehr froh wie alle. 私でよければその任を請け負うつもりだ。ふざけるな。そのようなこと誰が。ちょっと待っていただきたい。 Ah, da kommt er schon, der gute Au. Ja gut, als Assistent halt von mir aus. その包帯の下の右目を見せていただけませんか。 Jetzt bist du am Arsch dann so. 青、火影様の包帯の下とはどういうことなのです。どうにもこれまでの流れが釈然とせず、勝手ながら火影殿に対し私の白眼を使わせてもらいました。するとそこに見えたのは、はるか昔戦ったことのある内葉止水の車輪眼。止水の同術はあたかも己の意志であるかのように疑似体験させる術だった。おかげ。お前まさか三船を術にかけ、ことが有利に運ぶよう仕向けたのか。 Genau das. 他の方々を騙すことはできても、私の白眼はごまかせませんよ。おかげ殿。 貴様。 Der Typ ist voll krank, aber ein cooler Auftritt. Also der war echt stilvoll. Die ganzen Leibwächter sind da. 次から次へとなんだ。内葉サスケが侵入してるよ。さてどこに隠れているんでしょうか。みんなでサスケを探してみよう。おー！ Der Typ ist voll krank. なんだと。サスケ？なぜあいつが？それじゃゲーム開始。誰が一番最初に会えるかな。飛んで火にいる夏の虫とはまさにこのこと。ダルイ C は B の敵を取る。行くぞ。 A, B, C, D, oder Quatsch natürlich, A, B, C, Darui. Was sind das für Namen? この階段も面白くなりそうじゃぜ。 Könnte, der ist bereits interessant. 青殿、火影の同術がまだ継続中か確認していただきたい。いや、今は経絡系のチャクラの流れも穏やかだ。術は解けている。火影殿、信用を欠いてしまったな。こんな手を使わずともあなたに決めたやもしれぬのに。やもしれぬでは困るのだ。わしは忍びの世界を守るためにどんな手でも使うつもりだ。話し合いでこの世界が一つになることはない。時間をかけて道徳的にやっていては何も変わらん。 Und genau wegen solcher Typen wie Danzo ist doch die Welt immer noch in dieser Scheiße gefangen. 理想を実現するには時間がかかるもんじゃぜ。良かれと思っても結果不信を生み、わだかまりを生み、憎しみを生む。 Da mag Onokia recht haben, aber er ist wohl die falsche Person, um das so deutlich auszudrücken. ダンゾー、今はお前の言っていることすら信用できん。信用があろうとなかろうと結果は必要だ。
それが世界、それが人間だとするなら未来はないな。分かち合うこと、信じること、それをやめたら世界に残るのは恐怖だけだ。道徳を考慮しないやり方や諦めは今の俺にとって受け入れがたいものになった。難しいことを簡単に言うな。里を治めることをまだ何も知らぬガキが。 Autsch, das war ein Schlag unter die Gürtellinie. 今のうちに聞きたいことがあったら何でも質問しろ。先輩として何でも答えよう。のう、団蔵。だとなら一つだけ問う。おお、何でも答えてやるぞ、若造。あんたたちはいつ己を捨てたん 1:1 für Gara, würde ich mal sagen. さてガラ、俺たちはどうする？前の奪回任務ではこの葉に協力したが、今は暁になり下がった輩だぞ。うちやサスケか。階段上に侵入したはいいが、あいつまた様子を見てくるって出てったっきり戻ってこねえぞ。今度こそ僕ら置いて帰っちゃったんじゃない？こちらにはいないぞ。奥を探せ。うちはサスケを絶対に逃がすな。おいや！あれ、なんかバレちゃってるみたいだね。今度も外れたな、水月。あいつはただ置いて帰ったわけじゃないようだ。こっちの方が立ち悪いけどね。あの野郎、うちらを裏切りやがったな。行くぞ。おい、目標はあくまで団蔵。その邪魔をするなら切り伏せるだけだ。どうしたカリ？なんだ今の感覚。体の底から震えが。サスケ、お前。 Der Fluch der Oshias. Hat Sasuke schon völlig eingenommen, wie es aussieht, hey. Oh. Beim 5K-Gipfel, zum 5K-Gipfel-Treffen eilen. Ich bin doch bereits hier. Da vorne steht zwar einer, aber... Dann zermalmen mit meinen höchsteigenen Händen. Wir sollten losziehen, bevor die Samurai hier auftauchen. Was für ein seltsames Gefühl. So, jetzt müssen wir mal kurz etwas gucken. Wäre zwar unlogisch, aber das war bereits bei Storm 2 so. Und zwar wegen den Items. Habe ich jetzt die gleiche wie bei... Natürlich. Sasuke und Naruto teilen sich die Items. Es ist logisch. Natürlich ist es logisch. Das muss so sein. Wie können es auch sonst sein? Wieso habe ich wieder keine drin? Achso, vermutlich weil ich jetzt den Charakter gewechselt habe. Weil bei Naruto müsste sie noch drin sein. Die Items. Na, mal gucken. Vermutlich brauche ich eh keine. Zumindest mal fürs Erste. Ja, die Händler, das ist schön. Kann ich mal kurz zerstören. Gut, Wundsalbe. Ja, das ist schon lange nicht mehr. So, Händler, kannst du bitte mal, ja, vielen Dank auch. Alle gesamten Baupläne beim Händler abgegeben. Das wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht, aber wenn es trotzdem geht, okay, jetzt im Angebot Giftzeichen. Ja, schön. Kaufen, Giftzeichen, wo ist es das gerade? Gut, die gehen offenbar nicht die Riesenangstpillen zum Einsetzen. Mal die mal gucken. Da klappen die hier und zwar 5, ein bisschen weniger. Ich habe so viel Kohle, kann ich ruhig mal 10 mitnehmen. Im Besitz habe ich hier Kettenhemd. Nehme ich auch noch 2 mit. Geht jetzt zum Glück ganz schnell, Freunde. Ganz schnell auf die Schnelle. Noch 2 von denen. Dann noch Allzweckunterheilen nochmal 5. Das ist gut so. Dann, was habe ich hier noch Schönes hier unten? Noribento, Kalbento. Angriffsschub im nächsten Kampf. Dann habe ich auch nochmal 3 mit. Kann man sich auch immer wieder mal gebrauchen. So, was sind jetzt Giftdinger? Legende, Bombenkugel. Legende vor allem. Geringer Schaden, gefällt mir zwar nicht so gut, aber egal, geringer Schaden. Wo sind die Gift? Ah, hier, Giftzeichen, geringer Schaden. Die Gegner mit Gift Schaden zufügen. Ja, vielleicht bringt sie was. So reicht's aber auch. Bis dann. Ja, tschüss. Und weiter geht's in der... so, Unsalbe.
Weiter geht's in der Story. Wir haben noch ein paar Minuten, das sollte eigentlich genügen. Ja, eigentlich sind wir Ninja-Werkzeugen. このバカでかいチャクラは来るぞ。派手な登場だね、まったく。小僧、憤怒の恐怖を教えてやる。おっと、なんかすごい怒ってるんだけど。こいつらは雲隠れの上人。真ん中のでかいのは雷影だ。簡単には通してもらえない。そういえばカリンはさっきの衝撃を利用してうまく隠れたようだ。逃げ足だけは速いよね。まあいいけど、そうしてもらった方が思いっきり暴れられるし。我が弟 B の敵、この雷影自らが取ってくれる。 Oh oh. Wieso kann ich jetzt hier nicht die Seite wechseln? Alter, ich möchte gerne... bist du bereit? Nö, ich will das Raikage kämpfen und Sasuke platt machen. Natürlich geht's nicht, schon klar. Ah, kann ich auch Legende machen? Jetzt auch mal cool. Ne, habe ich ja Ding noch hier. Ja doch, Legenden zur nächsten Stufe. Mach mal Held hier. Wie immer, nicht wahr? Dann hier Briefbomben. Soll ich? Ja, wieso eigentlich nicht? Entschuldigung, so. Das wären die hier. Nahrungspillen, Angriffe verstärkt, kurze Dauer. Das ist sehr schön, nehme ich auch noch. Und weil ich's nicht habe. Hallo, wo sind die Giftdinger? Da habe ich offenbar was verwechselt. Na, super. Gut, minimale Gesundheit, Chakrination, mal Gesundheit bei dem Typen. Gut. Tja. Und los geht's. Kampf beginnen, da schaffe ich noch in dieser Folge, hoffe zumindest mal. Der erste Kampf zwischen Sasuke und dem Raikage. Dürfte lustig werden, was? Sasuke. Der Hass der Uchias. Gegen den Zorn des Raikages. Gut, Kampf gewinnen, Gegnerangriffsstärke wächst um 10. Alter. Gegner mit Ninjutsu ausschalten. Bundesanforderungen. Ja, dürfte klappen. Alter. Der legt gleich richtig los. Aber das kann ich auch, siehst du? Und Yamaterasu, schwarzes Feuer. Du Idiot. Spüre meinen Zorn. Ja, renn nur, renn nur. Ist der dämlich. Entschuldige Leute, das musste sein. So, jetzt aber. Fort mit dir in den Abgrund der Hölle. Sasuke, was machst du da? Ich wollte eigentlich... Oh, scheiße. Wow, ich muss ja mit Ninjutsu erledigen, sehe ich gerade wieder. So, jetzt aber. Doch nicht. Wow. Nein, ich kann nicht mehr ausweichen. So, Gesundheitsregeneration, sehr schön, das klappt ja wunderbar, wunderprächtig. Ich würde es gerne mal... Scheiße, geht nicht mehr. Komm schon, Ninjutsu. Tja, das war mit Ninjutsu. Ich muss zugeben, so eine Herausforderung war es jetzt zwar nicht, aber mal gucken, wie es weitergeht, nicht wahr? So, gegen Ninjutsu ausschalten, das haben wir gemacht, das ist schön so. Und, na, was kriege ich nach? Kriege ich Rang S, ne? Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Ninjutsu Finish, Rang A. Naja, zu viel Zeit, wa? Ja, stimmt schon. Und, noch keine neuen Heldstufe. Schade, schade, schade. Legende auch noch nicht ziehen. Neuer Charakter jetzt nur zwar. Cool. Ninja-Infokartenbild. Für die Online-Fights können wir jetzt nun auch sie verwenden. Und Darui und, ja, das wird schon super. Das wird schon noch geil, hey. Geiles Spiel, geiles Spiel. Nur der Ladebildschirm, der ist ziemlich nervig.
Aber ja, was soll's. こいつ雷影様を相手にここまで内派のやつ思いのほかやるだがその程度じゃうちのボスはやれねえよねえあの余裕ってあれだけあって実は聞いてないってオチさすがは雷影といったところか遊びはここまでだそろそろケリをつけてくれるこれは砂漠のガーラかなぜ邪魔をする風影返答次第では許さんぞ内派サスケには俺個人として話があるサスケお前の目は昔のままだな復讐を生きる糧としても何も解決はしないことを俺は体験してきたお前ならまだ間に合う憎しみに取りつかれ一人の世界に逃げ込むな帰ってこられなくなるぞで俺が帰ったとしてそっちには何があるガラやめとけ説得できるならナルトは失敗してねえじゃんよそもそも五影階段を襲撃した時点で国際手配されるどの道こいつに未来はないサスケお前は俺と似ているこの世の闇を歩いてきた者だからこそ小さな光明ですら目に届くはずだ俺はとっくに目を閉じた俺の目的は闇の中にしかない市場は挟むなお前は風影だぞああ分かっているBitte nicht, oder? Sasuke gegen Gaara? Okay, dürfte interessant werden, Freunde, dürfte interessant werden. Bist du bereit, Kampf beginnen? Nö, bin ich nicht. Das machen wir erst in der nächsten Folge, Freunde. Wieder mal vielen Dank fürs Zusehen und es geht, ja, kämpferisch weiter, nicht wahr? Sasuke, der will einfach nicht hören, der ist einfach so vom Hass geblendet, von seinem Durst nach Rache, das ist traurig, aber leider die Wahrheit. Bis zum nächsten Mal, ciao zusammen!